O te whiwhia o wholofa ma whaatalofa i le rei vanga fo i o lea fiafi I lau mai moanga Samoa. E na ua te alai titi level i tu lai whai le teipia ma dou iao te ronei. Ia, le motu fo I po le aturu o ni usila. Le aturu o e to a tele I la dou I Samoa o loo nau. Ia, ama tausini o mai fo I na ia. Sau se teimi o se aso I na ia manuia a le o le kuota I oe. Ia, o nisi o fuafuanga le aili lilo la vai ale tangata. Ia, ai o se atunu o mawhai o mātou no pia I le rei teimi. Sa ili ngā manuia fo I le rei fo I vai tau o le soifuanga o le tau au na le rei asiata. Fia fo I le rei vanga o le fiafi. Ia, se e mai rungo. Le ala leo whaasara lau o le Blue TV. Ia, e whai se tala mo tātou le rei aso. O a mea o te tupu sa te tupu o lo te tupu. Mai so le proklame o le Tautai A'E. Ma le manuia whaivoro tātou o turo. Tautai A'E ma le malo. Tautai A'E fo I langa le lei o le tua. Ia, a wasa tātou vau ese. Ia, o le o tātou fui fatasi. Pe yo upu e whai le seunga. Ioi, whamai o lupe sa vau ese. Sa I lea o ngā vau. Ia, ma lea o ngā vau. Tua vau pa ia o fioanga. Ia, o le o tātou fui fatasi. Le lofa ma le anga le leo lo tātou mataisi li langi. Ia, o tātou whilo ai fo I luma o nuu e le o tua o nuu. O mangawhi tau ola. Ioi, mangawhi tau o le soifua. Ma fua nei mea uma ona o le anga le leo le na whia oe maa. A wā o le ola ma le soifua. O mea ia Iova. Ioi. O ia fo I o le tua o le malosi. Ia, o tātou o le pale lii. O ana ngā rue ngā mamana. Fia tō au nā siata. Ia e whaawau tau tua le fui vanga o le fiafi. Tātou te wheloa e lunga o le proklame. Ia ua whaatulaga ina ia fiafi le tāo le wha. Mai la vaila songa fua. Aso lua. Ia tātou sports talanoa I le aso lulu. To e whaawau le Tautai A'E le aso tofi. Ma le aso whareile. Se I vanga nai. E iaini a tātou. Whaapitoa oso whaafua sei. E peo le aso tōna ina te anei le tātou whaatantala noa ngama le fionga le minister. Au whaatoanga ma whainga whaiva o le fionga fo I le tei fono. The chairman of the whaatua tua I le atua Samoa wa Tasi Party. Ia, le sa oso whaafose. Ai a whaia e aruaru e manga ia. Ia. E ono te iwa whaaua wene e tātou whaapitoa I o aso tōna I. Ia, paulava lona. Ia, o le a... Ioi, le mawaiso utaimite le isi o ainga. Ia ona o tūlanga o le tautua ina o e Samoa le aturu upele le loto. O vai fo I nei malima I whiawhiara fo I le tautua le Blue TV. Ia mātou te whaaso atu, mātou te longo puia li. Ma au watu I o dolo manga, he mese fo I le pa I o Samoa. Ia, tala oto, tala toe turi loa, tala whaau matulaga uma whapena o mea o lo o te tupu. E le ngata o lo tātou o te rupele o Samoa. A o le nei tafora ki rope walanga ua soo ai le lalolangi I sa ili ngā māloa si o tātou o te ro. Mea lea I le suafa maru mālo Yesu ke riso lo tātou o li I whaola o le na whaia le langi ma le lalolangi o te whaatalofa. Ma ou o lofa ma ou whaatu lima tuai. I le nei vaenga o le fiafi a fifio mbaia ma talambai o a au. I lunga pe au mangalu o le ea. Ia ua whaatu langa ina. Ia awa fo I le tātou whaasala launga ma le tātou proklame. Le ua tātou militino, ua tātou āleanga. Ia ua tātou mimusa, ma o tātou whaipo ula. I tau o le malama. Ia awa le tua. Wa uma aso kako whainga po ula wha nei ia wha aso wha pau. Au teimi nei. Ia ua tātou suia tūlanga e ave momoli ei le vi inga I le tua. A wā o ia. Ia o le tua sili ese. O mai la o ngi kai fiafio la so tausi seli le tai aoli. I le fiafio la so lua. O mai o e Samoa. O mai o tau le nei fiafio. O manuia mea umai le anga le leo le tua. O e maua le fiafia. Kasi le fesili e whaingo e whaile le pe ke mawhau e whaingo fia. E se asa e whaia. Whatei taina e fesili. I na iau mātua o si auto o lua o si au whanau o lou a inga o tūlanga uma. Whai ma fesili iai. O e maua e are fia. Whai ma e fesili le lua wafa le unga ri. Han
babe. Wa upuai le tau te whaonga. Tina ua tau pasi uma marita i ono se fulu, te fitu se fulu. Ai a kakangi mai kou babe, ore matua babe, ore babe palufuru kasi. Eila markamar ngā pi e kaule makala le leia, pep. Awalanga ese foi le faleonga o le baby e mero mo yang. Iyo, e ele si tau ato baby. E wa ele si fa benga baby. E la ni si fa my babe. E la markamar ngā uso me my pep. Beep beep. Hey baby. Alea o e kilo e ali I lau paanga mai fai atu ai. Fa sanga mai. O e maua e ali fia ka mafuka. Awalanga o le tele o le taimi. O le tele o le taimi. E muanga e alu fa fia soro kangaka. E moana e tau mawhai e whaafia lea, whaafia hau whaafia I alu ainga lau tele, malu ainga poto, o tangata o le kalesia, o pai o la whai. Ai le masa kai mise e kau boss. Ma e whaasanga ifo I lau to o lua, ma e whaapea ifo. Honey ea. Sao ilo lau ka mo misi. Sunga ya sua por vio ganteru mana. Honey ea. Ua fiu lo tau mawhai. Oh ya. Ai kakangi ai ro mane ala. O ye se taimi o e tau nofo e mai fa sanga antu si o to lo mai fa han. O e maua e hari le fia ka mafukanga. Po le nei se fulu, lua se fulu, ya. Tatia ia la, ya. Tato amata mai le lima tau sanga balanga lima foi kau sangari o e whaafare pui. Sorry, ave de maura, e de hai, sorry, e de oro ka. Fai mai le lima tau sanga, se fulu lima, lua se fulu, lua lima tau se fulu. Pe fase fulu foi pe la ka mo tanga loa le sa mo le mau ma tu sa mai wa fase fulu ka usanga nga relationship. Fa pe o le kele o lo kaimi wa o mi le lo mafutanga wa e fesili e si o to lo me fa ya to ia ai honey o e fia e ia o mo fa ngor ka ai. O e fia e ia o mo fa ngor o la. O tire fatu o el tamanga tina no o lo te fai atu I lo to o lua so e vice versa io so se si e fai aku each other e le fa pe ka ke fai aku mea nga la papangu nga matou tamale ai no o tato uma ai ua e fa ngo fo e la lo si o to o lua ma e fai atu hani o e fia e li ka ai po o le mea o le ngei se furu kausanga o le ke ngofo o ngo mai lava. Wala nga ele me fa pena. E ele te me te vai tu pe puta ala fau mamata. E ke me ke kausi sila koi pe wa vevengi wa va ti nana tau le ni me ai ala pe vevengi mai mata ai ala fau fo ringo si o toa. E te le o tau no fo e ma fau. Ele o le maketa e ta e se ala va ai pe o vevengi mai fo. Pe o foringa o le ufi le mai la ka mo mau le pala I wea vo le fa mai mau ka mo ala fa pupuka e le o ye se timi e te tiro ai ma e fesilingia se o to han o ke fakor ka o ka tai e tia mo fala au le o fala au fa sai o ka mako o le io o le melengi o mea uma ye ke la o mai a ke vai o ka pi pupuka mai o foringa o ala fa o mata e kira ofisili ha mai fa pe fo lo to ona me o leke o ngoi kokong ele akara ka mo mai akara budisa ole me o han o le ai pe ke foringa mai ai pe ke walanga o ata o le te fai atu wai e a fua mai na fa tu la utala fa ile ngana I tu lango so enga fa scientist o le fua ila la utala il palungi e fua la ukala il palungi
O le tele o lo mana vaina o se ea ma o ono ina i totono le palungi. Man tua inhale o le palungi. Exhale o loe. Exhale o loe. Inhale o le palungi. O le ala te tala noa. Tala noa mai le term fa palungi. O le inhale o le ongo le palungi kukungu. O le mea la e tupu le palungi e ono puka puka. O fea e sa wai le auru pupu o maa faa sa yengisi. E fai atu la lau tala. O e tau fai a fai o se swinga le nā wa e sila sila atu o tau tupu mai si au to o lua. Po o le tamaloa, po o le tina. Wa te tau na fai se fainga. Mo te tau na fai se fainga. E se mai la ya o e lea ua poisen fa asoa atu o mata mo fōringa. O lau ngutu o puis ua poisen o no le tatui. E se mai la ele o la vea o ele o la vea o ele mele u te fai atu wai. Awalanga ai mafua o mamai le ngi kama i fesili. O le kama i fesili le leo ke fai a. O e fia ea. O e maua le fia. Ia, fai mai fai luto o lua. Ioi, hani. Wa ise ala u kau kofo i ki e ke fai e fiafi. E fa pe nga e ke kango fai hano. E se ala u tau fa alono i ka green tea e sau. E ia longa taste o onga nga e sau tua pi e poison. Ioi, ia uma ele na me te fai e han. Wa sui le flavor leo e fai aire ka kofi. Wa e se ale mele u tupu ya una o le lewa e afu ile le mama u tulai. Ma tu fa fonga na tu. O ata va ia. Wa makau kau kidi. O ata pupula ia. Ole amata ona. Iyo. O ata pupula ia lo va ia tunga. E se ale fainga o le fia ki ngale ainga por kama le ainga. Ona ini mali e ya lea mala lea se uso ya lino anjalo se uso ya fika kasila lea kanga ke mala le melu te fai atu ai lang ho le tangata au vai ngi ai pekolo ia o sunga ya lino fika fitness o ia le aku vai se skula ki au le leia i tutono le mola Manukau o kaka kunga le lufa o ia le na te vai ia. He's the head of security. O ka malo le manager i le vaingo security. E te longo fia la fo ilele le tangata e peko solo skula ki ngai tamai te fou mana i tangata la ala e moe o ilai lungo re kema la ena te vai le lima. Tasi la le tangata wa fia fai le mo le fitness matula ka fapena. Ai e ke fiu e ke alu i mengi o fitness. E umau membership e umau tupe ai a fai ele o maua le fia le o ke fai akua. Fa tal noa. Ioi. Fa mai avani e toloa. Se fa kalakalangoa. Ioi. O le fofo fa Samoa. O le ale fofo fa Samoa. E ka woso mai de se ka manga fa mai. E fofo ai le ala mea fa mai le ai. Pai do mane ala. Atalo fa tele to tele o tolu ngor tatu por kalame ya le na e se ala tangata ia le pi ka puisen mai lang foringa o le fata o le taunga la tangata na pi te vai tu puta no foringa ala e faile dai te masoro poison lang pula. Oh my good boy. Atalo fa tele to tele tatu ngor programe yo bo mapanga masani ale Blue TV a se fo yo le programe o Tautai A'E. Ya fai se aka. Fai mai fai sau aka. Angu sala e fasa ioi. Kilo mai de ko inga e kilo haku. Yo o manta o mantua pala la si ilalo yo o pepe o vadi la manta. Ole fata ua ia dia ole ta ua ia dia ole la unga se matu fa fia ngai fa tai se matu fa au la songo ila sa le matu wa sauninga le sa. Ya fata ua fata. Na ia sau noa. Ke roa nganga lai vatua. O la ula ngā luenga sia mato e kalesia. Mora sira fia. O te whaita wina le tus pa ia. Ioi. O la ula na. Lela foi la le tu te whaafonga mai ia. I o le tele i o. O le tele i o le whaamanu yanga o te maua mai la ngā luenga. Le o le whaikau kus pa ia ia sa.
Ona foi lai pe ka kelenga ka ke mawai le mafau a do mata penanga le fafenga inga. Ai wa matua va la lata ya o e mare upole tu. Ora kasi la va inga u fa ka wa inga le sa. Ile sa va di fo le sa. Io. Ole mele o le tasi le a natura le leo o le ti apolo. O le ai u. Ia, o le ai u. Se fa kwala kala le. Tasi le a natura le leo le ti apolo o le ai u. Ai o ke faia kula ukala. E te soifua mai ma o wola mai. E ko kongo ngingu umangia fio anga. Wa yai ya a inga wa kusilima yai le ngau leo le ai u. E sa ala utala ke ioi la ukala I agree la utala le utu fai atu po lungo le YouTube po le Facebook ka ngola fa pingi mai sa lavi la uaka ila ukala le fai atu e te soifuane ma o wola mai au wa ia ka ko ufunga ponga mangau e ia ainga tu sili mai le upulea o le pepelo ia e ia ainga pi wa ia le faru penga le oi siang pingi jamping e ia fo ainga wa tusi au ia po wa ia le ko inga fa langinga le o le ai ma tu langa fa pena ale le winga ia le no fa yatu e kasi le va henga ile kai fia ile atu ioi o le tangata ai ke loa la ukala e feo lolo ai fafingi. Ia. O la utala le pi tau ia famalia, you know, and I say this with all my dear love and respecting ai ko fafingi mo tina o mare lunga program. La utiro fa ya tu ai ate au pi ka wama mai ai fafingi. Ia. E kauama mai langa pe o na tu rai o soifuanga o le fafingi ia pe you know pe kauama pe foi le pe fai ngo fiena talia ile na tu ro soifuanga ia nga ia ai ai uia la se kamalo. Oh my good boy. Io e le ai use kamalua. Io ai ole mana ia. Io mana ia ai or kamalua io fiu maku io ma tu pai. Saulo ko maanga. Io saulo ko koma mai lo se ia se famole mole lau ko far ko opo lau fionga le sao e singa la langa lo. Oi, pea la ai o ka kepa ku rafa penga ila i loka ko orua ka ke kepa ku so loka expectation ia ko ngeki le lua loko ke kepa fu le la fa pe mai kinga elima io usa i lo ma va e ke fia kepa ku ai ala ke fa sanga ku se to orua la e ke fa ku ia la mo ala lo on sa me rang le mo han se ke fia ke pakula o le lua line of communication look fa ko e ke fia ke paku ala fa pe mai elima o le mena le o no ke paku umanga io e ke paku mai e ke paku ai se me e se ro fili ai ka fio lai e matua i to e mu a koa ia lau meren kau fai. Tu so le te whaasanga tu whapea ai e wha e liu e sio to olua. Ia lau papakiu le kau amaka. E ke whaasanga kunga. Ai makua i kalali. Makua kalali. Le ai antoa ma se a ano. Iyo e fiu e su e se a ango lau skaidi nen kau fai kunga. Ua eo o iwi. Ua matua liu e fuefu mere u fai mero koru. Ayo ia le na tatu tadiela ia e urko e fia nga mea ai a fa pela e ia se kinga io e kau ai u ku kama e kau fa ku ro kama a fa pe ro wa te fa nga tu langa vanga le kidi nga o ku lo fale ya o sa foi lo ko far swa fa pele e singa la langa ilo o sorry karo fai se ke le lo a la pi o ka fika fu ile lo pingi so ke le lo se nga ku mai foi nga file ile o ka le lo se ki nga
an an o ye se ka o la ke lo le o la ia la tu are se e ka uma o se ka la e le uma ku la kala ai punga mer kinga le ai e lua ka inga ye ko kongor poku ia e mai ska inga fala ku le fraka ma e ma ka inga fala ku fraka vale o le mele o le ai u se mele le e oi o isi la va inga o foli ngol mele o le ai u mo le ai u ka ko no mo fa la makare ka ke so re e i ka ko ma si ka fa la mata mo e se ke le ku ko le fia o isi la foli nga va ai o mele o le ai u e tele na va ve pa u o ila lo va inga ye ila lo e o mata e la ukala lea e tele na pe wa va ve tau pe ma tau ai va inga yo mata ia pe wa kau va ve pa u ila lo ia me o tu lo pa u yo mo au ma me ia le anga la utala lea e le ai mangi fōlingo si ai u e o lunga whapea. E sawa, e ke fiu e ke suengi ai u, e ke whai aku i ai, a lefa mai. Le ai, le ai, o le ai u ai ia. O le kamanga, o le palalasi ila lo mata, palasi mai mar moauru, o langi lenga pe, vai whai la e te loa mai lo moauru, o e kaurua mai ngi lenga. E mo ia ele ola le lei. E kele lore ngaunga i lo moauru. Ta sia fōlinga vai o le ai u. E ke sila mai loa ma e vai le sitanga ja na ona lua jala noa pe kusang amata lua jala noanga. Lai ma fola moauru. Vela e halanga me ai le kuka mai ki nga ole ainga ole ai uminga ai o longa fale la ke fa karkala ngo sa makau na ai le sing tama ia utala e ke va ai ku lo wa amata na linga mai pingi ala pai paru mai i le normal fa ma vai lo ai we ia ngai fa le fa te le fa lo ole tu la ai a dosi da sila mai la ile ma follo le mo auro po ko so le yo la le lenga e mo ya foi la mo fasi ai u ai si ai u ke ya a talo fatu e fio yo le tala le lei yo e o te le tali tonu ai u se tanga tau le atu la fa ye kula la ukala ai ko ukala ke ai fio yo tala le lei a talo fatu of mauta meni of afianga o mauta ni e te tau ona matala tala uma me umoro ia ilo uhagar ko hunga o pusa isa e matala tala o sefe matala tala o troa fo yema sa oi lo ia sia foi fi au eu queria que o aqua o le moto si mato foi fi au fai la camera vo ia fa fo ngale ngol tau tele a fo yo la tau fi yo aku fai tu le wa ka wanga mo for security purposes vai tu la fi fi Mio ele si kam lau le ka ua fo ya pia wa ko roku es kamanga ma ko ekanisia e po ai vai tu fo fiau wa fiau ma ko mo ke vai io we love mo ke fellowship o motos yo mato fo fiau fai le mai mo tatu isi taimi a fai fo le lau si tama fa le nganga ma to fanga por piliaki ya ping pong la le si me wa tele la va tu ai la wala tu le si ina Yo, ma sania fo yo le tadi fa pele wa la tua fo ila help himself out la tua ulea pe wo ulea pa ya halu ma e ke mo so o le motor ma to fi au pe yo e suru fanga su e pa o la ka va ne ke ru kala ai la ole po le unga e o jero po le pa ulo na fa o mana ula ala e tu ulan ta vale
ai toi mana tua lo e rile o le camera a o pa muri ale ala o manga la uri siko anga ua sa vari ko e mangku re camera le tu mai tu manu re vale fasanga me marka manu re camera mai o le mau wa ia ai fa tai fo e winga ra te veila utala langa ia isi fa fianga inga so le pe akaru longa fale pe ka keru se fale vo ile le trespass ai ona mana ia yo se me ai sa o loto e te sa o loto e te alu le fale on au na le tu e te la na la tu help yourself to sapele o ia ile ai fa talo fa tu fe yo le tala le ia mai la tu malava o lo mafuta mai lungo le tato proclame ia afe mai lo mala fa talo fa ia te o tu o wo pa anga mai ale tato Blue TV fa te tele fa tata matile lua mari tausi a te sisi talo fa tu ia mano ia mari tausi ya Rachel Star Wars le mafuta mai lungo le proclame io me se foi ole to tele ana maloi mari to tele o to lungo le proclame se o so foi ia se amani to filau mari to foi vaenga Lucas Seaso fa talo fa tu ia te auto malava ele dei vaenga fata fai valu malo lava le sai malo fato toa me se foi o so fionga mo ti alo se tu maniko ia manisi lava o to wo mapa anga mai ali tanto Blue TV le dei vanga o le fiafi fa tai share tanto proclame toto malonga a foi mai ia ka ko fa solo lo mala ulisi o le tele o tato news update ia me se foi o tonga manisi o tato tala fa au pe am vai tato fa salong fa business E fia le PacificEzy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le neitau sanga. E whase fulu whailonga tupe e tai lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu foi whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to nai o vai aso te tasi e afua mai le aso nai le aso iwa o mati. Nao le lima ta la atu tongi pe awha ngā le PacificEzy app e la whai lau se leni mai lau telefoni whewe ai au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori ai New Zealand pe ase si mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha PacificEzy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. o le talavivia mo e sa mo le antulu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mo bua le ofisa o le kampania le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o wharisa ma whare titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no fale, whaatotonga i no fale e te maua o malava i le unanga a le SMI i Mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asesi atu i le natu tuatusi o le faso mo le fitu Rainy Drive i Mangele. Pe whaafisota i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.
Taimero watile wa fatonu le July fa ele tautua fa wa le Blue TV mai sio le porkalame o le Tautai A'E. Ma le manuia fai volo tātou tiro. Ele nei fo ia fia fila le lei fa so lo tātou matei sili le langi. Ia, fe vole futa e join mai ma wa tātou porkalame fa pe fo ma na vanga luenga ma lo le nga lue ma lo le fa toa io. Ila tau lo fa nga luenga ma mafa. Ngā ruenga fo i e pior ka muka fai awala masingi factory workers o ngā ruenga fa penale te fatu pe u mia pe ele ngā taina amo mea mamafa fa o ngā mea ai matulanga fa pena so se ngā ruenga lava fa talo fa malu atu ia te oto malo le ngā lulue malo fo i le tauata malo le matalia Walanga e te leo nei ngā luenga whapene. E ui hao mea umaolo o tau muri ai ia le malanga mali umale o ti peita. E ia fo i ngā luenga e le eise kau whaafefe mai o le oki kai mi uma. Le wingo lau tala. E iei ngā luenga e te whai ngā luenga e ka upe mai whapenge mea ai o mea mafa. E mese ala construction workers. Ia manisi o ngā luenga o tele o fa insingia fa kamuka tulang fa pena wai e poto ale tautai ai sela na tuyama e wai na fa le tonu e le taimi o lai sa o lau me kokia ma lau ai kia ma lau tomai ia ai waleo nga tasi ma le mau le leo fa maunga ia po o makanga se mea la ngai o te o sitalia le si vai tau ai tupu fa la ve si tasi o o se konga ia na tano mia ina ua pa mai ia mana tuanga luenga fo ie lea o lale ngole masingi umile nga ke sidinga o crane crane tamala ngale nga sidingia mo me o kiwaka ke kele fo ia ia somehow was snap le fili le nga loka ia sawa ila lo ia la e tutu mai la lo nai ele vea ila ma pese konga skam mali liu to tolu la to mali liu wa ia o kiwaka kele foi ngai le fo mai o bulletproof classes ia ele yangi nga sala lau ina ua palasi ila lo ua mawalu nga le alu luinga na le fetu ila utala e malo ia te o le matala lenga o le ngol por kala mele nei o le Tautai A'E o le fa na unga o le loto ia e manuia o to faifa mara tuelo loto ia nei tamba ia na mali liu mai tai city aluanga foi fa con constructions ai peita ile ngala kuerka ka foi le male la umalo sia pol fana ia malu yang fainga le na mali mai nei tama sa mo fo ia wo fa so ala ile vaenga le nga sa wale upu o le malanga le oti e so o se mea e ma fai fo yonga e saule ofisa ala e we irka kala sa fa kali ku ya oi ai wa faila utala le mana tuofo ia ono o tatou ele ma fainga ka ko ngofo ai ni me fo e fa pe ele tutupu ele ma fainga ka ko so nga fa atala le ma fa ale anu ini mea e ono tutupu e fo ikala ka e fo mea te ma fa winga e makwale o ai se oti ai ke ia wa fa mai sole na lueta tulo e fa malu le swimming pools po le lava e ale ngia wa itanga ta fa pena io e tina le papa po le ele se mero loko e ono ai pe o fo le loto le tau mai nga kafia ya penga male mo ya po le tulang fa pena o ala me tula mai o le soifuanga tau ona tatou ta pena ma tau mo fai e pui ia ai le tutupu e ale ole na var soi fo malo loinga so tatu tru o Samoa e sili lava le pui na ilore tau tonga fitia ole tu langa foi la le ile tatu por kalame e fa manatu ma to e fangu ya te oe to mua antu la u tatu ni so tatu o tonga ma le fa so ele vai nga foi le i se tamale sa maliu mai siona tali i se furu e tau sango si ona tali lesa fa pe mai na ia sasa len ka sasa ia fa pe ale o ia ayo ele se fa inga ai pe wa afia ile tu lo le ulu pol fai ayo se ona tali le la tamai nei pe 2 weeks ago le na to lau ile ungo le tama
ma ua whaafare pui nai. O le winga wala iona o whaia tu le whaasoa lea. Lea ngai ei le taimi tātou te mau ai matau ave mai mea na soifua maola ea iaso ia. E iai le kaimi ka kou ke kau ave inga mai ei le mele whaapea se o mākou. Sa wā ia ei. O le ama. O langa o lefa mai le tusi au ngā le tā i le tua e au ngā fo i le a e au a i mawha. Ai se a overole le inga o ngā mea. E overole le inga. Peila le tua i ngā mea le ai mai se ana e whaia na e whaia se tūlanga fo i le lungo lo whaasua a vā. Wai pe e pau a le o re kaimi e whaakiki ngoi ma whaakeke le ma e o re kele o isi o ka mā. Po o te nā fo. O le taimi wa lua ngia, ma whaasua a vāi. La kuno lea whaapisi solo le ainga, whaapepefu solo le whaangau, kope mai le melea. Ai a whatuai loa. Whavelo moronga ika o le simea. O lainga ika mai le ingunga langa iai. Pe yeisa ngā era ngā whai o le ingunga, pe ngā kau kia mai, ia wa uputu sao. Pe na tele ini upu sesi pe nga misa masesi pe nga kau fufusu mapai malafai. Alela o sa ule fia ile fale. Pe nga ia mau fo singa li poki mai e wa tau televave wa tau kerengese le faita tala. Ia wa lo bomongi o le mele e kerengese le fai kakala o kinga le vave vo wa mozo o ia kama. E ia la to inga be vo ile la o sa o fai meseri poki o siona tali. Na sa wa ia la ia lea. Saua yala ia lea ma le fia. Te loa ala utala Samoa te leilo ia te autouna ina ua mahua le tala lea mai Samoa. Ofo ai tangi ua le loto. Ioi. Walanga u te roa to te lo tātou rungon prokalame whai o tō walo mani a mātou whanau. Wala ngonga fo i reka māle a lofa i longa kari. Nela longa whatama. Ai ele ai se vā e ngā piko sili o ngā e soifua ma e ola to ele nei olanga. Pe a koe sa ki a lau whangau ia oi. Tulo. Iwe. Ea. Muri aku ngi whaasalanga i le kingo. Whaafare pui. Ai ole a ola pea ma soifua pea lea tama. Manisi o tama na tutupu ini mea whapea. Ole a feola ma soifua pea ma le ngā whaasalanga already lo loto. Yes. E ke soifua pea ma le ngā a venga ma mafa. Kusa wo already a e kango e whaafare pui lo langona o lo loto. Wafo ilanga e umanga kuri ngei lo whaasalanga tulo. E umana tuli lo whaasalanga mei pipe lima kausanga ongo kausanga fiku valu iwa sifulu o whatever. E umanga kuri pe a whai pule alofa le tua i leona ma le maalosi e whaafo wina. Ai for life ma forever. Lo whaasalanga lea ke ngofua maui. O kaimi uma e ke vai aku ai whanga waisi, o kaimi uma e ke vai aku o moe ange so wakari, ia po koe ko koe fo i penga le pauarea. O taimi uma e ke kangi ai. E kangi aruru. Ma ia te au fo ia awhai o whaafonga, mai se ka māmangi ka mā uma o lai kukupu ma whaia lea mea, o leo aku ka whasi o ngā kou whanga ku. Yes. Tu ngā mea. Kuroa. Iwe. Wata tau o na tau whiroa le nā mea. Ai au te ofo fo i pia e koe fie ngu pia i ruo langa atua. Ioi. Lea leo ngai ki koe fie ingu wai wa iei le tau i o le tua o le mea na e whaia. O le fautuanga lana, watu fo i al prokalame. Mo i la tau, o le e whaia lea kuranga. Ma le kisonga ka fasi, e lea whai ngā hal. E role si fasi, no wola e o whai e mātua o lo kinga. A o lo wika ia. Si da kora ukara te. O le matu iakia pie kau feo lolo ai pare saru loka pakua. Ngai lor kamanga e fia ma koko inga malo ma koe fai. O le unga au wanga vatu fa fonga na tunu. Ia. E feo lolo iakia. E feo lolo. Se imato le maua ia la le loko fiafi. A mata tuaili tatou o tonga ma. Se i le maua ia la le loko fiafi la o fatu la utala le. Au satu pa itea le uki karango kwa le melea.
e le vai e ka o le vai mamonga matou manga fa sa pa ke si le fie la tou ia mai mai matou wa no usa tu pa te mai se foi wo o ku ia o le matou fale la pe kusa male a sa ola utou fu pe afa kilomita le mamao le makou fale ma le fa ma monga le ia le vai ka ele le ai pulu inga ia ka elenga o kuringa ia o la manga ia a o le fia mau ke fai au fe au ai ke pi o lo loko a ko ia e punga vai ma monga vai ka ele ia a o la o kula fongo la le mantou papa ma le mantou ma nana sai ai a mai ser ko inga po fe ke ka fawai ia ka e fai ngā roku wa e sau fai kongor fale iyo e nala na fai atu la utala le nei le fata o nei mea wa e kasi le mafua anga wa tutupu ile te lo nisi mea ona wa fa ngalo mali ele amatanga pe ole au ku o maku la unga le sar sunga fa fenga awa nei fa ngalo lo amatanga anga papa o ka ile ngar vai mamonga lu fai aku nga o sak pai ke wa ili le puore e kakangi e hiri rore pu mua por fofo mua o le urufale o le urufale langa o kere lopo le ale umi o ngā urufale po se mea ngā o se lua mi nguke por koru mi e po le lima foi mi enute e ili mua le fofo po le pu o le urufale lima mi nguke wa kaunga o ka kayo la ko ainga na ona taro le longo so ai fai ngā lokulo o le lai fai atu la utala po lea le vevela o kuringa ia fai lunga vai mamonga maka elenga maka alonga me ia fai nga o nga alanga po wa e o pu mua lunga maka masepi ki mara ia re ia la nga kia lungo pa ma o le vai mantu piki mara ia mo e mama le ato ai sulu mai ama pefu le ako ngauka tulinga uka ma ko fali awanga o nga kakangi au le longo le fai ngalo pese ro ko inga maluku o tangata umala le usa fa ko ngora fiafinga e sa sao ai nge i manga lai umare pese ai mo ingi papa e kakaro loku ele i vaia oe ai pupula ai wa sa fa ia koso mai lo le oe ai vai la ia tamala na le tati fai atu ele sa sala ai koso e ka fiofika i ka au makua ai matua i yunga au ia ole mat ia tu lo e ke o kariele au la ki ele i o le menga a o te fai atu e te i o ina o le tangata matua le o te tala noa tu fa fonga mai e siri aku le makua ki ngā or ka manga ngai lo le fu o le saruku ai sarulima ia ora kamara nga a ola nga maua la tu ai nga so o nga wa foi e pe ale le a unga la va tu le ia ka ko la ngore nga na sa nga a unga la ai pe a unga kamanga ai pe ka uma mau la ka mai lunga i kudi le tu i so pe ka all right ai alo loko la le a apalo makua mar ko inga maua a ko ya maua marulusi hola ingas nga mimilo kamar ki nga ala o pe wala kai so nga kama fo ile ko kongu le yonga ka okay nga mimilo kama ki fa no olo olo tulo ongai leu te fa ma leu ke kala ngo ulanga ngo o ia e ke fa longo e valgu ke ele mangeso ore valunga ro ulu a o utalinga e pie mu i la pie a ringa ia ia kama fo ile le nyau na ia kia manga ia yo kamanga e koe wha e hanga i kamanga, koe wha e le i kamiki. A lai sefe, e le iai ma se tala anga wha pia uoki e sisi. Yes. E le ai ma se tamaititi na wha pia uoki ai ongo le ungangongi awanga. Nā kuru wha fonga samo. A whai la ua whai mamasangi le mau o le soifu o nai whanau o ngā o le kongi le ala, o le kai le amo, o le kai le au o le saruku, o le sasa le mea malo. Sui. Ioi.
Sui. A me la ka ko sanga fai ai nga fa ale popoi fa penga. A me la tato sanga abuse ai fa penga nga ifanga. Mau watula uia tu ala. Ele ki nga hinga abuse. O le fautuanga lea. Koe fa fo ia le basics. Sau ia wa kau kafiki. Kau kafiki. Poe me le lilea. Poe me le lilea. Mai. Sa vai lalo. Ya. Ai, so akuala ia lea. Mau le le nga e mau le au le mika. Nga mimino e fa no longo kunga. Ku se uma nga e unga. Matua le loa po fia ko ngwe ku e sa lolonga o fia ku e sisfu. Paula le me tau tele na tau tua ye le kamanga pe a ma wasa o lo makua le kamanga pe la kala kai le wo ma lo si le nga so o to tonu le o awanga o kamasi o le me la mo pe ke kaula afa vai pi o pi ke kaula kama vo ide pi ke kaula ai ka pu ri si o vai pi nga si au kama e ku kasi e ku lua ka seki nga eru le pi ka fa loro vai ore kangi fo e ke mau an kamanga e tele na le ese leo e kele nga le ese leo ya isso o teo folava meringa ya le ngoka misia ia nana papa o te lofo o leo o fa so atu ai o toe va vala la tailo loto o ele te fa fonga mai na yo grandparents ya ya la matou o ya sorry la to we so ifua la to grandparents ya pe la ma ko ma to telo tatou le u failangi ya le wa ko ngofu mai ko aka la wa tan to ta u lo fa now oh that man he's right pe fa pe o wa ngangu fa solo a ko wa le ko fa sa mo lo fa la wa tango ta wa ya la fa pe mai tamiti la me ki akai oh my sa o le po le he's right ole wala foi le lana na race mai ai mato ore unga ore makua ma wari malua unga ya ai ole mai ngale nan ofia fia molia se ali taravo ole tamaleo nisio news na fia langa ono le mato fatal no ngam sunga ya informa ya pa uroi au sangi na fuaina le avatu nisio tatu talaya ai mai Australia lava molia se li I po o se atali o lo inga luka fa vai taimi ono oni molianga sa molia ye leo e valu molianga o le li ile tu langa le fa o nga lima o le la o pe tangia mai na drop ese isa molianga lima o lo tau mafai lava ma fa tu ma wina ni molianga se tolu o nga e tau wala mai ilona fa o lima e se tasi o tangata fo I po tama o loo I ngaluenga wha vaitaimi. Ia e ngata I leo le ave wha maalo sia po ngao ia leo mea tō tino a le na ia wha o rima iai. O le onga mata upu lea. Le tupu mai au se tālia I se tangata po se atali ina lantu I ngaluenga wha vaitaimi. O le onga mga upu lea tō lau ngal whamsino. E fōringa mai o loo whaia pēa ma whaia pēa. E lei loa ele ri le salamo o le onga nga ana fa pea o lai tau fina wina antu ia e lana loia o se kaimi mua e kau feo lolo a o tō lau launga ale wha masino e antangia mai ai wa faiso oe you repeatedly done this pe o loo iai le tala anga o loo whaia so o le mea leo loo wha o lima now e le ima mau ko ngei po o fai unga o le tausanga de tenei. Sa ouri po tia antu wai. Ni a li I fo I wato e wha fo I Samoa. Ona o ni winga mata ngā sa lato whaia. A o iai ngā luenga wha vaitaimi. Ia o winga maka ngā wha maruskengi. Matulanga wha pena. Lena matua tongia I wha lato visa wha lea o ngā ina. Na vatua I ngā luenga wha vaitaimi. Ai koe ki poki Samoa. Le fo ila ua I lima o le matanga ruenga ma hilo iloina ma le saunoanga le minista e ua le tūlanga o le MC o lo o iei Samoa. E le ko iai ngia vangoa e koe ku ua I le wari ia le lumangai. A lea ua manu mai le nei vai aso.
le nei fo i tala wha no tele ia ma vea ma vaenga e tau mau ala loina ai le tau mawhainga le matanga ruenga ma le porokalame o ngā ruenga wha avai taimi. Le fo koe kupu mai lea tūlanga wha pea. O lea la, e leo si tūlanga o niwinga mātanga, a o le wha o lima. In other words, o le fia ula vale, o le fia lotoa. Malo vale. Mimika vale. Ia. O upu māngai ave iai. E akangia mai ngā ngofu fasi se kangakai o e leo wha ai loa mai a mole nei taimi. Ai pei e mauar ko ai ngā mea fu ile ngofu fasi. E o ngaonga. E matua o ngaonga re wha o ngā rima tangata lea. Lai ana tau fia ili tangata na ia wha o lima. Ko e ave wha mahalosi anga mea kokingu. Tasi la lea vae ngai tā ua le wha fonga mai le fionga le wha ululungo le MCO. Le fionga fo ia pulotu. O tua lalo e vatu e tau lantu i nei porkalami. Tasi la lea vae ngai sila i fo il whai ngā malo ma le process o le whai ngā lea mea. Kau fo inga siaki mea i o background ma whai wha maoni. Ia, o te lo le nai, o le nai whai. Ai te taua fo i ona matua. Aua fo i koe kua vangoa le wadi ia were already committed a similar crimes like this. Ia ngai laku e so e mai se mangu i o lo a inga a whai so ko o lua ma sau whanga. Ngai laku, ai latu fua e malo vale fua ma wha ali elu fia toa. A e fia koa ma e fia ula vale. Punga le mefi pele lele nga. Sampingi mai e Joseph Pakaru koe maualanga WPO. Ioi. Ai loa e le tangata e fia ula vale, ma fia lotoa, ma fia fusu, ma fia malo vale. Ia ma fia nga oi fo i ma whau mea. Awa le halu fua i nganga luenga. Alu le malo lo le fale join ile au fai pele ma le au sisi o mea ma mafa Samoa. Maybe that's your gateway to success. Tasila le vaenga ia tatu talo ia. A ole mela le e ma ale ale ma ka upu ngai. Ole na talo sanga tu le lo ia ale ale. Is estimated for le estimations for le o se penalty. Ole ase ko inga e pe fa talo sanga ina a molia ma fa maungia which is ola e matua pe ma fai onga ku ua inga o se le alfa inga kama foi community service kama foi le alu fai nga ruenga o fo i fua tu nga lue mo le malo ai ka vai onga ikula ai saule kali le fa masingo no way Jose o le tali le fa masinonga e le ai o le mea mauti no ala ua ka umai ner ka unga menga pre-hearing pre-sentencing o le mea mua la uta umai e le ai se me ka o se fa salanga fo ile le fa community work e entai to ile ongo fai so meaning nga ole paua la le option la la tu yai fa far pui ai le lo pe fie tausanga ole la ole afua yai i le finga winga fo esi leo o sorry esi lo ia malana team le la afua yai ya le mela le ke le male kaimi ma i mau e alu i fua io e male alu i fai ngā ruenga e o le taimiri nei lai taru sanga le loia pe ma fai ngā alu le li le alu e fai ngā ruenga la fai le o ma fai well according to the updated report ele o ma fai langa fo ila o le mafuanga o le nga sala pe nga fa o li mai ko kongo ngā ruenga i tūlanga fa ngā ruenga so nobody o koe manga o ile ri fo ile his danger his risk fo ile e risk le ri le la tui i ka whainga ruenga. O tōsiri sila la Samoa i le matua onga o ia kua inga mea. Ua le kasi, ua le lua, le meo le isu e kula i mai inga ruenga whaavei kaimi. O le fesili ea, tu loua i la tau. Nau, e lea whainga fua i la tau ua tama matu, ma ua whaamanguia inga, ma ua whaamoe inga, ma whaatuatua ina i le ruenga whaavei kaimi. E le o tau le whatua ila utala. A o le fesili lo mafau, whaamaka wak lau ke le kaupoi. Fa mata wa tele la ungor kaupoi o ngai ko ke lo le wingo la tala fa mata wa la o ke le au kaka ma le au ka fa o le putu sa na fa malulu a to fa fonga me fa nga bo tau si e tu se va ngole ngana se la nga wa ka o vale ka ko yes a milimili ya ko upu ai akili ai o mai fe wa i o nga la vevea ka vale kulo o mai le o lois
Whaasahaku ngā o ingi wharekalapu mo i pāki, ai manganga o i pāki. Ai avatu ai fo ila ma wha ma tanga ma tatala atu a vanoa. Ai apius fo. Ei oi. Lui ngala na le fatu ila tatala. Ole tu alalo la ma le fautuanga. Ma nga ia le avisa o ala ufai whakoanga. Ei oi. Avisa o ala ufai whakoanga. Le anga ole tele fo i male ano noa i le walau. Walau le au le lei ingirisi. Tātou e o ai whaasoa sa sao. O re kele fo i le ua iai. Wa avea fo i le olo lau ngangu. Wa kaukaria kuai mangangu wa au whai ngā ruenga lai whiriwhiri. Wa langa le taimile lei. E mo e lau wa ave tua. O re whisiri wa lau mai o lau wa ave kua i nuu ma whono whaavai. But o lai langona i o tino. O lai whiri mai ya. O lai kele mai ya i kangaka i kongo le official MCO. Yes. O le lau ale kumu mai ai. O kangaka lai kele i kangaka lai kongeki anga i le official MCO. Tangata i e fito i tonu i e por kalame lea. Ioi. Ala winga lau lau tala. Ua kele ngā lau mai le au le leise mili ma le au le leife ngā ngui. Wau kele longor kele ngā o interviews lai fai o lai vifo o i ma whenga ngui e ai ma le au vaenga lai kukongo officer. Le lau wa lau mai e le au whenga ngui a au ka mamua i le whea rol fai ka whaur makeki. E le i o e whaingi whako anga. E le i roa fo i tu ai ngā. Ioi. Lea lai o atu. Maybe o lai tik le box fo i le le o simiri. A o le attitude, o le ava whaka, ma le i roa o le vāwhea lo ai. Ngā o lama fufua e kukongu sa o le nguu. Lei ma se mea. Ma fua i sea. Langa ngā o lama ka whawhau ia pia. Yes. Ka si ale mea langa whaakumu lai kai pasi ai ngā o le ngangu. Pauwanga. A o le a mio pulea, o le wha maongi, o le loko maualalo, o le a mio kau pulea, o anga skau saafia, o a mio kau oloa, e fua moa ako. Ioi. Ia awa ki le fo ila langa la ua ngangu mai ofisa a le vahenga le whaia interview ngangu o kumalvaenga nga, kau whaiwhia o ilo la ko ngangu, o ato i role i o, whaale kongu mai roi o. Ngofo leo la tou, ai tau valea i le ngō Samoa atua. Ngō ngofo le ofisa siri makangaka i e whaia por ai ka uvalea i Roma Samoa. Ioi. Ta sile vaenga, le tau te sila i ai. E o ai ka kou ka alonga. Io e o ai ta alonga. O le discipline lava. O le a mio. O le a mio. O le a mio. Le makua whaako i la loinga ka kou kama whaangau. Malanga mai au under 20 isa nei o ka mangai o ka alo. Ma losi mea uma se lau pasenge whaafikai o le pūlenga. Ai ngā waku ar ka alonga mua ke e ua. Kola ofu. Whai kau ori o ringa i kongo le malai. Si. Ia ai rea oa ingi whai a onga ngā mea o whai a onga umalai ao. A mio pūlea loko mawalalo o ngosai. Ai esea e lape lava tātou le amio. Le lai o mai ei foi. O whautuanga nā le vatu. Nunga le proklami. O leisi vaenga ia o le news lea te lo foi lea ua a vatu i news te tele Australia. Ia tautuanga ma uko. Leisi la mea wai so o ka ngā le news lea la a vatu mal vaenga lea. O le tele no tō woto papangu solo i meo mea le ma meo tūlanga e ta uleanga ina ai lo tō ngā luenga le lei. Ai o le lei e siaki. Po wha maongi kampangi le ngai whaia makipia ko superannuations. Wai tasila lea news o lena maua mai ati o tō. O lea ua maua le official Australian taxations. Le official la fonga au Italia. E iai ia company o te tonu au Italia. Lea e tau te ngā lulu e aina inisi o tō ngā ruenga whaavai taimi. O lea e kusa o ngai sau lunga o kou peisilipi o le nai tipi la tau tax o le la fonga le na. Ia tipi ma le tau superannuation so tupe whaanganga ia e mawhai o ngā kala mo e o au sau whanga. Kai pefo i lero lau tax i Samoa VHS pe marau nupi wha lau la fonga ma. O le winga la leu te whai atu ai a te autou. O mea le leila ia kou koe ifo e makai kuinga. O mea le leia te tau ona tau o ifo e su e le leila.
ai awale mai mau fu kai me o ai fu ai kuloa tu lo le ngana tu sa o ya te o to le fie me awale o fu e malo vale awale fie o le vale fu ma fie fa le vale awale fie o nga ma fie paki awale le fa maong ye fa ko ro ja mo ai sa le fa maong fa ke ngi usila po Australia ko ai se me te papango iai papango e vai po kongi le a ko kai mi papango iai po sa o mea ngai kipi. Wa uma travel expenses o to mea ai o mea uma fa pena. Ia e rifo va iri. Awale va kuo le pesi ripi ngar ki kilo kwa pa wal telele e o tato. Nga va kuo pesi ripi kilo lo iai gross pay 1,000 net pay 800. Ya. Ma wal 800 fa faolo mal pesi ripi. Le ai. Suilo approach, suilo mindset. A fai kere malama o mau mea ngai ai. Fai le tangata na ua lewa ngai ai, fai le Samoa ngai faa li upu o inae so upu. Se faa mole a. Faa mole lau fionga sau apo lau kofa. Se e kango ai faa mangingo mai au. O le mea o le tax. TAX. O le mea o hai si fi o hai si mea ia. Fesili. There's no harm and asking any question. Ya ai weke mo wale me voile lenga se ale mele ke at wai se mele ke ngongoi. Ai umano wa e kula we ele Samoa. Le so pe yo mo wale so saving over kwa. Fa kwa ya ngolo le fa ka ulo pe siri pi Samoa. Ya mo le menga. An kilo kwa tax. Ia fa mai ro. Wa va ai. Okay le ki e se taxi. Ia. Nga kilo kwa tax 500. Waiva ai la ka ko le mea se sele ale ve sile ko la me se fa mai mo ke le feo ngi taxi mo ke le feo ia ngi taxi ale lo kipi lo taxi ma fo ise o ma le ko sanga nga ole se ale me nga ngau ia o va ko di si va nga le ole fa so ma le fa kuanga o malele le koru kausanga ese ale menga ngau iai fako ai loa u fai kau pe siripi nga wo isa mo fiu e omi le masingi ele ese saving le ai ma se me i for kampangi for mai it's okay just your little pocket money go to Samoa remember your card remember that card that you got. But yeah, yes. Yeah. And then tomorrow when you get to Samoa, you go to the ATM, you put the card in, and you see big money. Le ka ki fau kuak, ele peino fa yatu. Ele mo e yang hawa esi poki ngai kelelei. Ala ngai le tutu sa uma o tou e ngai kamiki ngai fau wak. Arela wo ono jamo e kiro ku ele angole ai o mi ku ngar pik manele nga for ingi eva ko ma se me kasi ko e langa e lo ma pesi dipi mai lei la mai lei sisira mai ole ai vai ka wa e pesi dipi langa mai lang ia vai e ia ia fa mai lo markala fa mole e ia me o fi fesilia ya o nga luenga e ia me o fi fesilia fa ko ole mai e ia taxi nga ka kipi e ai taxi nga ka kipi out tax leva e mai va eu taxi ala ngo sa pe langa fa ke alu fa mai ala ngo sa pe langa fa Australia nga taxi o taxi ringi e kipi e sele ai e joi ia o malea fa solo mai ro fa mai extra fee FEE fa mai ala ofisi di sa mo bo de mai se ro fionga o lo ke vai ko fo o le ye mama ko fe e yang ai o fe ai vai o ma ko me ai nga fai ele ai mangi fe nga fai e joi nga o mo ma mo o vai mo langa le fai ai mit man ko fo ya wa lu e ru kai mi a ko fa mangi ngonga isi ka ka lai sa mo de a ka ka nga ru o fa le nga ru o le nga u la o ka le wo e fai manga ko fo fa si mangu o ma mo e ngi fi ai sa o pe silipi mo ke vai ko o ke aru le taxi o fai ai fe e wa la vai ko mo me o fe me ia mo extra
Ma foi ngā o fees. O fau kuanga nga. O le ale ano liu o fau tuanga. Fa aru sa olo kai me sa ili ai me sa. Ai ona mai maua. Fa maro vale ai fua. Ma halu ai fua kai me ia makele ai le. Makele ele fi. Makele ele fe e fai. Makipi ai ma fe. Kalu le. Okay. O le si tātou update mai tonu si tātou o tunu i Samoa. O le asora na whina tau nuu ai le tātou masini vo i le X-ray scanner. A le vaenga le kako. Po le wafu. E matautu. Kamaleanga ke scanninga ia kako te tele vo i. Ia mai loa tino ai ia vaenga o lo i tonu. Ia. Ma vaenga o lo i tonu o ia containers, mai ia containers. Ongo se furu kausanga kalu on kuko o kasi Samoa. Fa se furu kausanga kalu on introduce fainga fa porokiki, fainga paki. Ale fato atau nu uri tatu scanner hi Samoa. Ale fato atau nu uri tatu X-ray scanner. Kama ke kile fu ia scanninga ia containers le loa ipu wala ua tu wala au fa saina ia o uma o watu fa na fa sori tu la fono. E lan tau nu ule sona nafi. Silia male se fulu miliona lona tau. Ioi. O lea fa ata tele. Ia e mawhaiona fa o ngaina. Ia su e nai ia ni oloa o watu fa sori tu la fono. Ia i te tonu o tanto o jiru. Fa avtairi whainga malo. Ioi. Fa avtairi whainga malo. E tu sa watau nu. Ua fi angi whala au whaasainga ua sao aku whaasori kula fongo. Ua fi angi la au malosi au watu whaasori tula fono. Ua fi ani vai la au o ona o au malava o ututau o mea umafapenga. Ua whaafia nga avaku kongo Samoa mai le fia tausanga. Se ia o mai, ia walanga i whapena lava. Yes, ele whapea ua ufayadu a mea utau le pua malafo. Ai o le winga o la utala. O la e whaima maua mai a pe o le isi ngia fo i lea o le wafu o le pūlenga le tiute lenga. Le ua nga o le koru a whelanga whaasalanga i le whaafare pui pui. Ai tasi kilo kalama. Ia le tūlanga o le aisa whaasaina. Lena a vatu le tangata le tutonu o Samoa. Ai sauronga whaasalanga. Laule i unga nga le koru a whekala. Ai o le au le tele po le street value o le kasi kilo kalama. E lata le miliona tala. Yes. E lata le miliona tala. Rubinga la na le alena tawhai atu. Ia. O le ala o tau nuu i Samoa whaftaile. Tanga ruenga tiute. Ia. Ai mesi o le tanga ruenga pūlenga vo i o wafu. Ia. O le ala ua tau nuu le vaenga. Mo le masini tau nuu si o tātou aturu. Pe ona whailo a joe le sunga ya maure sonafi. O la ua toe talia i au se talia le tūlanga o ulu vela. Ulu fo ilele whavela ina le umu. Ia e au noa masau pe politiute. Ia manisio pepa fo i e wha asu manisio tūlanga whapena. O la ua tutusa ma le whainga o la umu kalo ma la umu palusami. Ia la ua toe whaatanga mole au inantu i au se talia. Ia whaafitai o le atoe sao lea matai ai lelei. Wa leva aso e le toe tofo nisi ia pele i toe mauar whaamanuianga lea e le toe telo nisi o loo e papa au i Ausitalia ia ona lato mawaina le tūlanga lea o ulu tau ma tūlanga whapena. Tatotu mana longa pupu a foi mai whaawau nisi o tanto update a mese foi o le tūlanga e le nupi wha ia mese foi nisi o tato cases o le whamasinonga pia mai e tato whasalong wha business. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South.
O le talavivia mo e Samoa le hanturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le kampania le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele isi o tātou o tiro i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te maua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulua o 5 Pe te asesi atu ila la tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. E fia le PacificEzy whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whamara tuino le seta o le nei tausanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi e afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le 5 ta la tu tongi pe awha ngā le PacificEzy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewea ai au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasilia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori ai New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha PacificEzy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Tabira wati le o sifuru barchoro minuto te neli tula lima. Vatalo fatu le sunga i le hanga YouTube por to farm to 5 su Lawrence a ching ya me se for fiona me ka taua ya me se for yo ai nga tufunga yo e le falelu su o mtulo wena su tulo wena lo peti ya ma le faletua por me na taua ya me se for yo le to farm to 5 po tulo wena mareko ya me se for yo le faletua por le ya le fiona for ya Stella ya manisi la for yo le autofunga fatufunga nga fo le la e malofia le tanto o tiro ya lo mafuta mai so se tafa a me se fo le savai tatau io so nga ya so tafili ya e le moteli sala fai a manisi la fo ya me se fo la usuluape la to ya onisi o tanto wa matai tufunga ile fatufunga nga fo le langi tatau ma la e le tiro ya to fa fo ya li e favor ma le latou fo'i autofunga po fea lava lea mafuta mai ai manisi lava ua le maua ia faamalo ma faatalo fatu totonu i le tatou proklame o le Tautai A'E le nevaga o le fiafi o agai o tupu fo'i ma le falefala iga sale malama ma taitufuga ma le tua fo'i sa moe tolu ona faatufugaga o le faufale o le tatatau ma le tava'a ia faatalo fatu ai ia ele tou fale tolu le ainga tufunga ia malo lava fai o le faiva a o fanga solo ai tulaga o tatou talo toto tatou o mai le tala toe tulituli loa i le faatonu o le nupi fa lea ua faasolo lava fo'i nei nisi o sa ililinga ia e tusa lava fo'i o whaamatalaga na mawhai ona liki mai tua tauala mai stasi fo o newspaper tono Samoa ia le tua ia ai leo le fionga le tei fono po le chairman o le nupi fa le sunga bali i mo alabano ona o ni whaamatalaga whaapea ua ia whaongaina lo na tūlanga wha le tei fono po lo na malosianga wha le tei fono na te releasing ai ia ni no ngā tupe e ni whaalapotopotonga tu maoti au fia ima se kalesia i lona tu ua whainga e ono se fulu lua miliona e ono se fulu montupu miliona tā la e whaalapototonga nei tolu po o pisinisi po e au fia ima se kalesia o le sa ililinga tu lai le mata upu lea o le ana sauno manino a le fionga i le ministau tupi na sauno manino e le se mea fou tūlanga whape nei na paule vaenga o loo sila toto ai ai le vaenga o tupe masuesuenga pe whaamata sa whaia na ole teitai fono lea whaai unga na oia lava solar decision pe o se whaai unga sa whaatala noa ina ma le board a toa po o le laulau a fono ale nupi fa na sauno fo ile fionga le minista sana fa tala no ga minisu tu stala i Samoa
I lalo ai inga foi ma tulafono o la lava e iai ia tulanga whaatanganga o board members tai fono ia male sui tai fono o le laulau o la lava ia o la toa ia ma o la toa power foi e fai ai e ni fai unga fa penei ia however o le vai suara nga la su o le vaenga I pe o le tele na ngulu ai le to tele ai se fa so ko ile ka ko por kala mele ni vanga lo fiafi o le vaenga piko isili nga ngulu ai ma ua matua tau talangia I la tou ua fihita ma le fiafia le mata upule nei o le tūlanga whapea mai wa ke le ngei ngongo ngā kupe ono se fulu mo na tupu miliona ua wha matu uatu mo na o ni vaenga se tolu le winga o la ukala mo ni wha ala potonga ia se tolu o se PacificEzy kampangi ma se kalesia o le fesili la ngā le fesili kele ai ina ua sau noa le fionga le minista o tupe a ono wha awau pea la na isa ili linga me tūlanga whapena walanga o le tele I o vala ia ua manu mai I le mata upu lea o le fo ie le imaua le leiso tātou taimi o le Tautai A'E ma le sunga I le li ofisa sili po o le tai fono o le nupi wha le sunga pali moala ona o lo I fo inisi o vaenga o ana wha tāpenanga I pei e fufua atu e lenga tau le wha manino ma le talino o le vaenga lea ia o nisi o mata upu e ono o atu le tūla fono na pau le vaenga manino I le saunoanga a le sunga ia pali moala panoa po le tai fono e ngā ke le I solia se tūla fono maaia inga o loo ta oto mai whainga whaavai ono no ngā tupe le nupi wha. Ia wa lewa kausanga o vea ia pari moala ma CEO. Fukia walu e le toi tau whailoina. Ia ona mawai leo ni tausanga wa le ko iai lea ko finga ona onisi fo vaenga na iai mani FSSA inga fo isa iai mua whainga malo tuai. Pe tai lea la ua toi tofia. E le avea la ma CEO ai wa avea ma tai fono jea. O le nupifa. O le e lua vaenga o te mana o e whaasoa tuai so finangalo sa moare ma tau pulea. E watu i whapea o le aso si ila fia. Mua. Whaamaka e le I kukupunga I mea mua. Ai onga e le iliki kua pe le I whaika kala ingisi. O te le o whaiatua. O te le o whaiatu. A me o kaupungi makangi I a pāngoa tu lau le ai. No. A la ua sau ngua mangingo le fionga I le minista o tupe la fo ua wha ese mo se teimi le tu mau le fionga le tei fono. Ai se I wha ngai yoi ia ngai su e ngai ia. E sa ili ai. Le wha maoni o le whainga o whai unga sa whai. Ai pei whai aku lau kala. Ua fia ngika ngaka maua lulunga o le malo e o I mingiska e o I former minister e o I kanka whai PacificEzy lea ua kako I loa masila fia ua mangu ai lunga ngia la ko loan ke kele nupi wha ai sa le iliki mai a me kua e le I whai kakalangisi o tautau maua mai le winga o lau tala lea nga ai ai se vaenga I piko sili ngā o wha ngoa I issues wha penei o le vaenga o ke whaangoa ai, o le anganga e whaia I ka ngaka mea ia. What's the real intent behind this? Ina o whai taua tu le report le talamua. Tu sia le tō wha a pulu landsport. O si tasi o tu si tala si nia I tutono le tunu. O loo manino mai ai le wha le au talanga mai ngai le talamua. O tūlanga tau ia inga, ma tūla fono, ma vaenga umalava, o whainga ono no nā tupe, ale nupi wha, ai maise fo I o taiala ma tūla fono e noa tiai, se tangata po o ni tangata, la tau te awai filinga ia ma tūlanga whapea, ai o la tau whaia ni tūlanga o le liki kuo informations. Now, wa o le liki ia lena mai lunga le Samoa Observer, o le tofi fo ia o awala wha asalalau ia, o le la tau wha alau I loa, mo le silafia e le atunu. But,
O le koe fo I mai au I me tau o regulations ma tu la fono policies faa le board ma faa management ale nupi faa. E ono pui pui ai. Le ingoa tau le leia ma le tamali anga o ngai kampangia wa aisi aku pe low natu. Le anga those are confidential informations. O lo walu o e faisa u loan. That's supposed to be confidential. E sa ola ukala. Yes. A e alu e faisa u no ngā tupe whāteita inga le la avatu tangata taito atasi. A wai rea ia ma sesi o miliongea I le lalo le lange e o le fia au miliongea ma le fia au maukupe ie me mika ma talanoa soro mai. E le aia ngi kou kupe umia sa oloko. O le kele au mea uma o le loan o le bank. Ai se fai atu le winga o la utala. O le winga lea leina o fai atu. Sa le kakau fo I po o ai fo I lea manager po o lea senior manager sa fai kakala ma liki mai ai kua informations. E kakau sa kakaunga e kuma e pola pui pui. Sa kakaunga e pola pui pui inga. Ia ingoa ka ule leia o ngai kampangi mangai e kalesia mangai pisingisi po oi lava. Lea e waku e ngongo kupe mai malone mai talafu. Yes. Leanga ole ioe. Leanga ole mea lea ole no pifa. E mawhai ngongo ngā kupe wa ole fisiri. Ole fisiri kukasi ya lea. E mawhainga e ai ka halafu nupi wha. E mawhainga ngongo kupe se siri nupi wha. Yes, you can. Yes, you can. E feo lolo mai pe anga wha apea e le mawhai. Now, o leo te whai atu. Ai onga o le mawalunga o le ongo se furu milionga. Leanga ave, wa o le peo leo whainga atoa le na. Leana ave ioe anga I kampangi whoever tele mentioning o la to ingoa. Ai se vaenga e pe kilo I ai le Tautai A'E ma le porokala me le fiafire nei e va aia ma le whaangoa ngoa. Ma ua makua sa sao whaafi ko kongo makanga ruenga le whaaiku au ma le whainga whaaporokiki ele elea. O le anganga anga whai ai kua ia mea. Yes. O le mangingo I o sa unga le fionga ile I mingiska. Le mangingo o sa unga le mingiska ia lau timu ia. Mua. A war pa pole ka ngaka. Le anga ile o afia I o kou whainga I o kou la fonga ma kou la ta unga sa whanga. Ele o afia ai. Ele wha apea ua sau se kala. Ioi. Ele wha apea a mea ua sau marikala nupi whaar kai miringai. Wha amarulu atu I tato au whai sau whanga. Ona o le alu o le nei tupe tele I louni e ua wha iloa mai e tangata. O le mea lea ua tau fia ai ele ma whai ona ua alu umai ma tau sau whanga. Anga sau la se wha sisilanga whapenga. Ua sa o la le sai ma le fia or kua kili. Anga sau fo ila ufa apea mai ua ngau a angoi ma le nupi wha. Ua sa o la. Ioi. A ole winga ia le tate whai atua ila te tala. Ole kele ia ma le ango ai. O loans te tele whape ngei sa whai maukau sanga e fia ma fia ua tua na iatu. Ai le ai lava. Se wha maa kila mai ngā wha apea I lunga. Ioi. Ea no whai atu. Mai to me. Ia. Ka ilo I haifo ilele. The chairman should know better. And I think he knows better. You know, peno whai atu. Ai a fai fo u fai ngia ia inga soli eri tu la fono e le o sala esa la le vai ia fai nga le malo lo fai le temil nei o la alu la le process ioi fa se e mai au tafa fa le tu mau se ka u fai singa sa I linga o la ofisili la se fai akura la ofisiti o to ia e to te le ko ke demanding ala lau watu pele upu le
HRPP supporters and fast supporters. Le ngai paua yo I ku e lua yo matua te tele ale te mire nei. Se fatura la utala wa uta vava atu. Ua maku wa I wha papakiu mai lava I le tua tele. Le fionga I le tai fono le nupi wha. A o lea ele iai se wha maungianga. A o le mea la le ua whai le fionga le minister. Ma le whainga malo. Ua maku wa I whai a e lau ki muia le fionga ia lau te muia. Ua matua ia muli tai I tai yala o le whainga o mea. Ma le sue ina o le ameo tonu. E uia pai the sounds o le sala o saungoa le mingiska o lai matua confidence matali tonu I le German. A lai whaaui ai le process. Whaakawhakeisi mai I rau fionga. Se kau whai pia se kau whai le process leanga ua pua ina I le ala. Leanga o lo kako kiuke ma lo kako kofi, we answer to the people. Lenga saungoa le Dr. Ngafi, Dr. Pau Roy Ausane. We are public servants. We serve the people. O le process la lenga whakaungu ngai po o lea aru go through the taimile nei. Whaafitai le fionga le mingiska kupe. Leai ma se kilo pe whaingi assumption. Ai mangi assumption fo ngale mani tūlanga mai whapea. Ia okay trustinga ia ule le chairman. So therefore people ia ye reise mo mianga ususu e ngā mea o lai seki a mea uma. O koko mo mai. A le go through I le process. Ai se whakura lau kala. O lau tala lea I sa oeriko I le lo makua kua e ngā o lau kala lea o ki ofua yang au au ia. O lau la fesili. Ai se a ua le demandinga I fo I lai tangata I e la tau te demandinga le wha malo lo le fionga le te fono a le lupi wha. A o alu waisu e suenga. E ui e le I wha maungia inga. Ai se a ua tau le demandinga I the same thing I le ming I le kunou I le fionga le komisinga o leo. Why? Why? O tu siri ngā lef siri lo mafofau. O fea ia whaululunga makangaka e koukes e matua I o tau nau loa ia makua wha malolo ma ave ese ma wha se ese. A o fea ia kangaka I le ma whainga o kou whaia ia. Ia. Yes. O le winga ngā lau kala. O fair o fai I ai le fair treatment. Yes. A fai ua sakia ma lau mangu ia, ma upu ia, ma kalangoa inga. Ai se a la ua le pisai ma whapea mai. E a e re ma fai ona stand down le fionga ia pai ma la fai ona o la tauia le tau sa tia mai e ui e le o iai se wha maunianga a o lea ua in the process o lea le process o lea ua ave I le wha masingonga o lea le wha masingonga o lea ua ave ua tau e Samuelu I ngor komisinga o le sui komisinga o le au fai fusipa o le au singia o le au sakingi ua kaufua o la kousuafa lea la ua o I le wha masinonga o lea le process a fai ua stand down pe wha malolo lio onga ua la vea fo I le process lea ai se a ua le stand down na I le sivaenga lea fo I e pato le process o kou maua mai le tala leo te whai atua. Ai se a o le ai nai lava I la tou o le si vaenga a le ua wha malo lo le tu mau le si au vaenga. Ioi. Po o le mea ia o le ua makua guarantee ya le mama ma le po ngā. O kangaka ia nga ka ua le mori mau. Ona o lea ua whai lava le wha masinonga lava ia le matanga ruenga o leo ma o lato filifilia e sa o mamama umakangaka ngei. Ai whawhiwhea la le saungoa ngā papari I pāngoa le saungoa mai. E mama
E le ai sa o mea se nga whaia, e ai le capacity o au ma le board. E ma whaia i o nga mākou whaakanga inga ma aleu ko i ngā loans i bla bla whatsoever. A le still e whaiaku ka ngaka masapela mai e kula fongo ai inga o mea nupi wha. Se i whai pia singa suenga. Se i whai pia singa suenga. O le mea lea, kau mapua nge ia ingi ia whangi. Ma lafo lo kou kaulai ma lolo. Ai se i kau sa i idi. Au ke popole pangoa. Tu lo pali. Don't you worry. We still believe you. We still trust you. It's just that it's in the public interest to find out pe moi. So therefore, mapu mai yo se kanga malu. La foange ro kaulai malolo. Ai se i kau sue aku. Po o nga tasi. Ma mea ia sa pela mai e tātou ai inga ma tātou policies po tātou tūla whono. Ai ko mai le makanga ruenga o leo leo. E le ila se mea whapenga. E kusa pe kuua inga mai a hau o le kai o le makanga ruenga. E kusa pe kuua ia mai a hau o le whaururunga o le makanga ruenga. E kusa pe kuua ia mai a marikanga ka le sui whaururunga. Kuua inga mai nga male au vaenga le. E le ai e mamalava mātou, e mātou te mama, o mātou whaamaunia mātou te mama, e ui e le a vea le whaamasingonga, e mau ke mamalava. Karoka mai pēra au vaenga le. O ai fo ingisi o le aka pisa mai ai, e ongo karoka ai fo i malatou. Toutou maua mai le anta le ai tau whaatatu. O toutou maua mai. O le mera ngā lea fua i ngō whai atu. O le anganga lea i kua o ngei whainga o le lea ngaia ma le ele elea. The spirit behind, or the motive behind, le whaafai ka ngaka lea ngā oso liki information sa ngā i le newspaper, ma whaasauai, o le evil i o langa intention, o langa motive e whaaleanga i a le fionga re kai fongo. Ma fua i sea, le anga ngā sau fuere kai fongo, kasi lea tangata, na sau matua atu, ma te te e ma whaaleo kele aku, ma whaaleo kele aku wanga kala, e winga fo i le sa avea mpāne mea mua. Yes. O lea la ua koe kau mawhai malava. Se o mea nge pi o lea o. E rofo ia o ke ngia ka koe ka kou mākua. Ia mauso mo ko whawhinga mākukua ea ka kau skailia kua vai he. Se o hau mea pi o lea o ilo mawhauwhau. Pi o lea o nge mea uma. O tangata mai anga whaakau ke. You watch. O tangata mai anga whaire whaakau ke ma mea uma. I have a feeling, i le whainga malo mua ma le sa avea mpale mea, I have a feeling, o lea o le a koe kau ma whai mangi mea kou ke uki ai. Yes. Koe kiki ngei le koe mamao ai ka ko vai ako fo iwa sau waliki maingi ngai mea e kau ma whai saki ai si whaurulunga o le whamsingonga. Yes. Ola ukalanga. Toi titi nei e o olo fo i kai mila a makai le whakarango inga o pili e kolu, pili langa o pili ngai nga makua to i aku ma pisa ku ai John Pali, por sunga e Pali, John tai malangi le wa vea ma ofisa sili o le whamasingo. O pili ai e kolu nga makua kui, you watch this. E o olo fo i kai mila wha ngā solo i kamaia, ia, wha ala popo alo wha pengei mata, polo mata, o le au spai lei kukongo o le makanga ruenga. Mea ngā lea leina tau feita, ko ki feika. Langa a makanga uka umavangi aku. Mea i ele i o iai, a le la kau plan iai. O kangaka mai anga kuku malosi, ma fight against, ma fisosoangi i le ko i lalo lenga ko i lalo i le whainga malo na te nei. You watch. Ai mai se oe lea ua koe maua lo ua vanoa te toe ngalue ima whaafenga lue ngai oe ele whainga malo le ngai ma koe avei oe e justify lo kulanga sa kakaunga iai a ngā ave ese wha malosi oe matuli ese oe onga oni tua oni porkiki ele elea. You be careful. O le ua vakulap ka ingat porkalami. Make sure awange iai se mea e whaale kong. Ai whaile mea sao.
Au fua ke fai fa au fua. Ai ia sila kokoa le au fai ka kala ma le au spai. Ngai ko ke ai fa kasi. Na gor kala ngai Yesu. O le ama ke ai mama fa fano fa tasi malena te fa ala taina. Ale wo kupu mai I nupi fa. Ale wo sa nupi fa. Ia. Ale wo mango mai I. Kamanga. O le kaimia fo I ama kairo fo I ka whakalangoa pili e kolu mahalo I longa kulanga ko I kiki fo I ka ko whaalongo inga singa kala ma singa mea singa era waka woso mai fo I e tau wha kukua nga isunga ya pali. Yes. Po umangi awala mangi konga fiki la fai you watch o leo le a whasanga uma whapea. Yeah. O le akaranga le laka kuwa ngai. Se ivanga nga e fiso soangi le whaako ila longa o le malo kuai. Ai uma enga e koe liua. Se ewa sia kai kiso ka whaianga kala I ke ua whipunga re se ewa ni. Awa kiso ka whaianga kala. Ea? Se ivanga nai. Nga e fiso soangi. Ai uma enga. Paule mea nga enga ngau ia maua isau mea. Ai le imongi lo loko maro wolofa. No loyalty. Ke rola ukala. E me whainga e alu I ka inga. Soi fuanga nge. O le whaingo fie ianga e alu I ta inga. Ia. Whaingo fie ianga e alu I meo ka inga. Oso le monge. Ianga o le kama le o monge. Ianga e makaukia whainga monge oso. E mafua na e oso. E te alu e maua sau mea. Ai nga o nga e vaai a kuala a kaukia le mea. E punga loa. Cross the floor loa. O le mea tupu. E ke oso koe le cross the floor, ai e kiss the floor. Ia le na. E ke ala kulo e le cross the floor, ai kiss the floor loa. E ke ole wingo na utala. E umanga nga e ku makila ma e ku iwe nga e ku aku I lesi piko ma e fingau o ma e ngofo expose o mai lunga mea lesi kangaka ma mea uma fapenga. Ai muli ane. Wa e koe kuma, e koe kikiro ko, wait a minute, wait, oh, le ai la sole. Le ai. E si li alo koe fo ia yo. Ia. Yes. O inga le e whanga uma ye le upu fo ile le pie. Ia. Te ilo ye nga kisi la fia. Wha uma e ai o I Samoa. Ai maa fuono o whai antu le mea lea. Le ngai, o le kako sava linga fo I ngai soi fuanga. O le savalinga le kau ke whaia ngai soi fuanga. O le savalinga e umai whelangulangua. Ia. Se whaia kula ukala lea. O lau whaasoa lea mali tua lalu. Again, and I'm sorry, o lo ua lea manatu na oa. E lea afia I fua le toa tele. O ke lango I le whainga malo watula I mai. And one reason only. O te loa, ma lo utalitono, ma lo ufatua tuanga. O le whainga ma lo nga filifilia ele tua. Yes. Fase furu kausanga kaluai. O le HRPP, nga kaika ia mai kako. E mwhainga ko whaakusa ia mose. A ele I whaapea mai lea kua. Mose, o le A'e soifua umia I lava pei o le soifua le la au e ke le oki. E umalo kaimi, ai o le a o whaakula inga mai o sua. O le ale winga o la o whaasua. Inga nge ike iwa e pea mai, ia, la ko wha mai nge ia ai nga kako HRPP. Yes, sa tato HRPP. Yes, sa iai le wha malunga le tua ma le a ao le kua I le whaakula inga o le HRPP. Yes, I salute that. O kako uma fo I lunga le programa e agree uma le mea. Mai ai le hafufuanga mainga ma mea uma. Peikai. E whape ngā le wha ai le tua I lona nuu o Israel. Ko ke sira fia ngā rua ruami o le anga Israel. Yes. Le ala ngā e le inga la ko kaua lau ke le I malo nga wha ia inga I le kua.
Le ngalu wale le uskakai. Ainga umma foi. Suia le lako kai. Se fia kura la ukala. Ele fa pela wo fa yako isala elu le HRPP no. O ai isala elu lo na fa tusanga o tangata. O ai kangaka Samoa. Ia. A o ai paki. O paki o representation le nga o kai filifilia ele kua. Le anga sau de kai ma mai longa au va nga ke kai ia isala elu po Samoa. Se fa inga. Le winga la le fa ya tu la utala. Ele you kilo fa ya ko ame isala elu se HRPP nga lo le sau ko isala elu mai fast no. O ai isara elu o tangata no o Samoa. Fa inga. O ai kai pelo feka. O kai. Ioi, kai al fa kusa le tala fa tu le fetu. E mafua la nga ku mau la mau. O le paki ma le fa tu ile tu Samoa o Tasi. Ma le tai na lato fa vaina ma fa tu la ina. Ma filifilia ile akua. A le usi kai la se kai. E le ka ofia le faukua ma le kuua lalo atangata. Yes. A le usi kai le kai. That doesn't mean wale filifilia ma ia le akua. No. O le fasingo manga ia le atua o le ua kaungu ua kulai. Yes, ua kulai. Ai ao mai ai mangi kai e ola le makau i le akua e ola faa ngā e kongi le moa e ule afa e faa lungu kulua e le faa maongi ngi ala kou folofolanga e le alolofa mongi kangaka e ave esea o kai e ave esea. When I say taitai, I'm not specifically kulo le fionga tamaitai, no. Langa o leo ke karangon o taitai e au fiai mingi ska o faipuli. Those are leaders. O le winga la leo ke whaia kuai. E rei wha apea, ngā leo si kai roa mose. Ia ngā leo si kai mose. Ngā whaia kuia ile a kua e whekalai le papa punga mai le vai au lale mea ngā leo si kai mose. Vili ar koko kamara. Uau! Pā le papa. Vete le papa. Tae le papa. Ai punga mai ma le vai. Ai alo ke whaikau. E le ora kalar ngā lea tua na whaia mose. O le tala le atua na fai ia mose. I nā e feta lai atuia i le papa. E punga mai ai le vai. Kou ki whaingu wai. Ai whai ngā kunga. E le i whekalai. Ai sasa e mose. Ka. Le afu ai le onga kou soifua mo wola mai. E haru se ia le onga. O ai ngā kāre papa. O mose. Ai whai kaua kunga. E le ore mea ngā whai le akua ia mose whai. O le ala le winga o la utala. E mawhai o ngā filifilia oe. E whaaku winga le pāki ma filifilia. Ai a whai alo loko e le whai al whingalo le atua. That doesn't mean ua se le whai unga le atua, no. Mea. E sa o a maami o kongu whai unga ia. Ai paua ua whai lo loko. Ai ku ur whinga ngalo le ngā whai a oe. Ngala la ngā lea la ingo ka whai a kula kakala. Ua utano te tala le vahenga lea. Ona o lau wa ia tu ma le tilo le atunu. Ka lo fai. Walu kau ma le ngei fai ngā malo. Le pi o kangaka ie fai ngā ruenga i kukong kulou. Tu lou le toa tele le satia le maa ave le fua. Ina ua fio mai le fio ngai a muripola ana rosa o le minister o tinamata maitai. Sa maua le kaimi mautio e fai seipuki. La ngona matou na tali ro mafale o le tali fa alo le na matou e u le afe mai a New Zealand na fai malangai le ai matou te mo fa alu pe le nau mati e mauanga ia vangoa ia sei matou fa soa makau ku ai se ku ala o le winga la le fai la fa soa le te lo foi a fai o fa fonga mai le fionga tamai minister ila na malanga tu New York sa fai la makoi puki nga fio mai la mana ACEO to lua to luana ACEO o le fionga ia mataia tiana o kenge o moramoku ia ma le fionga ia sau ai nga olive teino le tipa ula matou fasoa lo ioi matou fasoa lo o fatu le fionga minister o te fano iatu
Se ia vaku ala utu ua lalo ma lau fautuanga ia fionga I ofisa sili lango ia o tatou mafuta. Leanga o le upu malie ma le upu moni leu te whai atu wai. O ka ngaka ia piko sili ngā whai kakala ma koe su e eli ia tūlanga I kifa ko o se mingiska ma lape ai le whai ngā mālo I matanga ruenga o seniors managers. Yes. O le ausi ngia. E se no ranking or a lower ranking or a newbies. O ngā ngofo whaingi li poki whaapea. E sā ki ai, ma o mai ai, I le public fo I le whaasala lau loe whao ngā lola ia le ia e nusi pepa mwhare whaasala lau. Ai o le au singia, whai lo le malau tala iai. Atu lau tu alalo. Lau fionga sa wo ainga. Tu lowo oyo se tapa au o le matou nuu isa tupa itea. Ai o le au le kalangua ku wha kama mosula, le kama mosula. Ioi. Ai o le a o wha so atu, o matou o tangata nuu. A o tau o tangata whai ngā ruenga le malu. Wha pēla wo fionga mataia. O whai lo le iai, o whai atu. E mau ke ngofo ma le wha ngoa o mātou loto. Ua māngai a le kau mawhainga ma le wholau o si o kako wa wholau. Kau mawhainga le whainga mālo. Ai ngā le leua ea. Expose liki a eia mea kokong. Liki a eia mea kokong. Ke ea ele. Le ofisa silia nga ilanga mingiska, ke ea e pai a la fai. Le la e vatula o tu lalo ia te auto. Alo lo faia. Alo lo fai wha maongi e kau kua le whai ngā malo ma tautua tangata. Ai ei se mea kou ke le fia. E iai yala o mea. Sau whawhai, talanoa, ma fi wha soai. Soa le puli. Maua leo le tali. Ai pei o le ua uma e ngā wangongofo le au porokiki. Ai wa pasi aku ya o kou I o whaurulunga o makangaruenga ma pūlenga. Wa pasi aku ya o kou le polo le ua lau whaia. O le porokiki ele elea. Na tautau ma whailo le eli ngi mea. E koe ki kō ma iai e whaurulunga po CEOs lea na filifilia le whainga malo. Wale mea ngare ukupu. Ioi. Ua e kau mawhai e koe eli le tulou le lua. E ki whako ai le sika ngaka lea ngā whiriwhiri aku le whai ngā malo. Mea la ngā leka ke vai ai. A vai e isi whamaungi anga ora ukala. A le ngā. Mua le si vaenga le ngā ki whako ai ora mai kai voi le se MCO. Le ngā ka ofi e whai ngā malo. Ta ofi e tamai tai pāre mia mara mingiska. O whela ua inga o wa lele. Ia ngā ruenga whaavai kaimi. Ai oso whaia ngā whongokanga I lalo ngiu. Au ai kupea ka ngaka au ma passport. Ai whaalele le wa au whainga o ngā ruenga whaavai kaimi renga sau ngengi usila. Kasi ngā whakikai inga loku whakuai. Whaateita inga tonu ana le o te whaia tuai. O le kele o ka ngaka. O lea e ngongofo I kukongu ma ngā lulue. Ma eli au loai ai le o iei o la tau loto. O le whaukuanga fo I marakarosanga le Tautai A'E. Wha maa vai. Au e ke ngau ke le pe koe fo ia kur whai ngā mālo le ngau SMI. Le la vatura o tu alano. Au e ke ngau ke le ma e whakarikarikingi. E ke whai kakala ma e ripu mai kokongu inga. Ma e mo o whapea le o koe ma maule si paia inga. No. Le la whai atu. O le whaasoa. Eioi. Au e ke whaiara ngā mea leanga ma ngā mea valea. Tulo. Inga ike ua e fiu e ke eri maa mai inga ama eri pū mai ai. E re koe fo iaku ka ngaka ia ngai ke kau mawhai wha fo iaku. Yes. Ai wa ai oe eri lau pū. Le fo iaku ka ngaka ia ke ngau e fo iaku. Ai e koe pakaku e kukongo ka manga. Ioi. Yes, I'm talking to you. You le ke sira mai. A le ke eri pū kukongo makangaruenga. A matangaruenga le pan mia. Makangaruenga o sui par mia, makangaruenga o mingiska uma e whaasolo uma, poa uma matangaruenga, it is you leu ke karangoa kuai. You. E lea a fia fuare tangata, la e whai ma le wha maongi, lona tiute ma lona vala awina. For you, I thank you.
o te whaaleo kua ile nganga whaafikai kele ia oe lau fionga po o lau sunga lau tō wha po oe le tamaitai po oe siadi. Lea e ke aruaku malou loto mama, malou mawhau mama, e ke alofa i le whainga malo, ma e whaapea ifo i lau loko, le tuai. Ia e fōha i se loko kele ia kia. O le a o folau ai, ma o lango le whainga malo. A alu suakanga le whaakele, e umaku rengai paia inga e ke koe whaaku mai se si whainga malo, le tuai. Ia e whaafōwinga lo mawhauwhau. Le angore kala ngā le kusi. O le transformation o kako. Let me help you with this. Let me help you with this. O le transformations po le swinga o kako kangaka. E iaironga amakanga. E ke ilora mawhau angale ala inga kuwainga transform oe. Le anga ngaile o suia lo mawhauwhau. Transformations starting from the renewing of your mind. Or kalang arkus pa ia. Yeah. Fa mai a transform oe le tua masuia oe. E yeile me a maka mua mai alu transformation. E a maka mai lo mafau. Mafua anga le a fua inga fiu fea kua fa mai. Ole makua malo le udu. Yes. Kero ele fala la fua upu e masangia ile atunu. Lala nga kouso i fua ma uola mai le upu le asole ore makua ki a ore mafau. Ore makua malo le udu. Alanga ole kala kuspa ia. A yeise me mua onga yeile swinga oe. It is by transforming of renewing of your mind. By renewing of your mind. Ole faafo winga o lo mafau. Ole ke le yo kanga kaya ngā lulu e le malo. Ele I renew au ko mind. Yes. Ele I faafo winga au ko mafau. O le a ko ke kanga ofu I oe ko ke kingo ya e sau ai tau te ngangana ia kopo ia so uma. Ma le mele tau te mo ko whakarikari. Lenga o le pi o ko sipai ko ke ngofo mai ma ko weva mai ko finganga. Whaapea o le lua afe lua ono toi fo ia turu tau vaenga. Hai. God doesn't work like that. Koe alu e loku, koe alu e ko okuli mai whako e seile atua pia whapea o ngā e kere o iloa. E le ngā lue whapea ngā le nganga o le atua. E le ngā lue ingi konga fiki po ni au tonga fiti pe pelo ma wha ole. Yes. A e thia iloa le pāki e koe kūlai. O le pāki la kou ke wha mua le atua. O le kari ngā. O le pāki ala ko ke wha mua le atua. O le pāki le ngā e koe kūlai. Ia. O le pāki la tau te wha fia le atua ai le o le tangata. O le pāki la ko ke wha mua le atua ai le o le tangata. O le whainga mālo la tau te matau I le atua. O le whainga mālo le ngā e koe kūlai mai. O le kai fo I e koe kūlai mai. O le kai e le makau I kangaka. Ai matau I le atua. O le kai e le wha mua ngionga so kanga wha le ahinga ma ngionga kaukoko. Ai wha mua le kua. Teiloa, this is one of the things. Wha uma kore kakupukala me. Tau leo no. O le mafua anga lea ua tupu ai le whainga tā ma le leanga o mea. Ona ua o tau o atu whai o tau wha ainga. Ai ku ua ko wala awinga. Yes. O le mafua anga le nā. Ua leanga ai mea. O le mafua anga le ngā ua matua I leanga ma ele elea ma pala ai ma le wha maongi le porokiki e Samoa. Ua kou kaungu I le onga ma le loloko le makua leanga. Ai whai loko so kanga. Ai whai I roto whai ngā ainga. Ai whai I roto whai ngā ngafa. Mo to whai ngā tau tupu mo to whai ngā whai a.
ma o tō whai ngā cousins, ma o tō whai, yes, ma o tō whai ngā best friend, ma o tō whai ngā schoolmates, ma o tō whai ngā tamatuai, ma o tō whai ngā ekalesia, ma o tō whai ngā, yes. Ke role upu lenga koe ve ese kongo le mauka a lenga whao ngae e ale vena ale. O le upu kongo wana ngā. Lenga ngau wha alonga mai fwe o ulei kiki. Iwe, o le upu ero upu sainga. O kere whai a kua. Ai peia e whekau i ele upu runga. Ia. Na tau tau tino i lea tunu u kou kio aku kou whaia mea ia nga kou kau kingor kou wha maongi e bla bla bla. Ai ke ua kou oku e si amu pingi kou a inga le wha maongi. Kou kuku roma kou kirikiro. Oh, my good boy. Oh. Ia. Masangi ngai wha uo se ka ngaka fui le e whaiwhai ngia nga forfolanga. Le wa e kango ngai kau iai. Amaka mai ele haonga. Le wa e kango kau ai. Aku ai ere rira le lau lunch. Aku se ere rira ro pingkala ngau ro pingkala. Whailo i mau forfolanga. Fair. Ia. Whakari aku lai e makala o ke o loi o ngā maka le o langi au forfolanga nga whai. Ai e kau ngu o kungai o siau lava tei. Ale nga umanga nga e folafola i siau wōlea le whanga o e whakari au mamoko rungu e oai nga kumai kia ke friend au ke pole my brother. Ai e o ngā kunga kakare nga ka umai kera kunga o siau uso monia. Ke ia le wa e laku le whaia sao. Ke ia le wa e le laku whaia au forfolanga nga whai. Au forfolanga i nga whai ole. E pāre moko kaul kiki pāre wha alava apakaki 1, 2, equal 4. Ai nga e o kwa ia e kiro kunga oro kasen oro brother oro sister mai. Pika i kapo wai. Ki wai wile kamai fika kalar kamai. Ki wai wile kamai. E la ua makua i o le iloa ai o look stupid ai rumo kanka. Ia. E la ua makua fesiringi ai ro wha maongi. Mara o masta lenga o masta i o ale o sau se o e karua i ro le wha ukauka. Ke ia le umale i sau me whaia. Ua fiu masi au o. Leu ke wakua kara whakau. Ua fiu masi au o. E whalo aku. Tu i palasi fasiela umasta falo akua wa uma malo wa umile wa skamiki lenga e forfola wa e falo ai vai ngakunga lai ai mai ai vai ngakunga ai vai le tiau fa mai pipi ai foi si mo ele so kingo mo kan kala ukele pipi ai la ko ia ele pole kwa la ko ia me le ko pole vesi o ngai me o fasa poras me le ko pole vesi o le faifu o la mau mea mala mau fa koi me yo e pipi saporas me yo o tautua saporas e o wakakawa ka ofi uma ngā mau mea o ngā sapora sa ulko e whaia ngā mea i o mea ngā le pisa i le kungu uma mea ngai o sapora sa ngā mau mea ngā mea a o whea folanga a o whea folanga na whai a o aina whaati e le maa salafa wa ai ulu tua na itaisi ia fiu le skama ki ke falo ala ole yango e o wingo so fuanga le fa ko o wingo le olanga tale no e mana tu ya ta worunga proclame ne vanga la fiafi mari ta tu fa so ia fa tu putele manatu fa tu putele la ngona ia ta worunga le ola o proclame ia e me se fo ia ila tu fo yo le tapisa ile e isi u fa longo wa tapisa fa mai la le wa fola mai e pai tuloa me la fola mai e pai mala fai e ke era kuloa loka oe e te ala tuloa ia le te fai atula utala e le fa tonuina e ni au lawasa le matanga ruenga mamalu leo again le wo to fai atu
e le whaakonguinga o i e pa u wala lo ai le o lanta mamai o le matanga luenga i whailonga. Pe a whai e whaatonu atu ele au no life ma le au lauasa. E wala wharanga. Ioi. E le whaapea o le lauasa. Ioi. E le o le lauasa ma la filafi Australia. Ma whai whaasara launga solo ai. Ai ua iloa ua tau whio lolo atu nisi vae ngā auma. Na te ia leo ua whai mapei o leo na malutanga. Ia ngi leo esa oere kara rakabi. Ia ngi leo arau koi inga. Se makangarue ngā raukama. Se makangarue ngā raukama ia lainga. Ai ngā komesinga sa ukama. Eioi. A mingi skao leo sa ukama ma se makangarue ngā sa ukama e ke kau pisa mai ai. Ia le nā. O watatou te ano i le pola e motu i tua. E motu loa. Ua pala le afa. Yes. E mafua o na apo ma mau le pola i lunga. O le mau o le afa la e sisi e le pola. E motu loa ma pa u. Ua pala. Pala le afa. Po o le fau. Rono winga. O le ala na e whamai awa kako ke apoa le pola e moku i kua. No useful. E matua useless lava. Taurungan po klabi liva ngā le fefta tu fila le sotai. Sports tala noa le sotai au. Le fiafia soluru e le statu tu te iai. O le sports tala noa tato feilo i le fiafio le aso tofi. Ia ile alofa malanga leo le tua foi ni ngalo tato good morning po le tai au manuia. Ia ile aso tai au. Tau tua mai to fa vai na forsa. Ia fa pe foi la ia le tato breaking waves. Ia le tamaita i po le tau sala ia hana. Schmidt, ia ilunga o le tātou Blue TV, ia ma le tātou sports taladoa, i le aso tai au. Leo le a mafuta bayai, ia le jump, whaumui nā ntoa le tai David Tua. Ia ilunga o le tātou proklami o le sports taladoa i le aso tai au. Taurunga la ia o se tātou, ai le, wapa ula vai atia, se uma o vatua whaamalulu atu te vatua la vai le. Ai le tātou whaalinga wapa ula vai atia. O le seminar, se i o kilo kulava. Ia, ei le seminar e whaia i le ale sunga ia, so kilo kua i po fia le ele tātou seminar lea. O na whaia tula i o si tātou whaasirisilanga lea. Lea tonu lava. Ei le seminar le Pacific Finance Center i oe. Lea lea uta kuiki lava lea. Ia na tu ina tule lungo le tanto screen le taimil nei le sunga ya Jake. O le seminale nei le vaenga le a le Pacific Finance Center langa o le fatu a taunu mai. E nai Brisbane i au se talia o le aso to ana nei mana tua fo le to fa ia fale atua pele wale. Ia ma le la tu vaenga. La tu te fa tala no ai nai tu langa fo ile fata wina o se fale ma pe fa fea ona au vatu le tupe fa tau pe o lona tu nei ni usila e fa tau wai lo fale nai au se talia ma tu langa fa pena mo ila jore ngata ile pe fa pe fea foi ona vatu lo kiwi savers le na tonu la ia o ele fa sa fanga le a movie au se talia au ne emisia ia le tu na tu lunga le tanto seminalia fa mo le lava aso to ana nei ioe aso se furu maleono ia ole masina o mati i le nofoanga o le lua valu Leroy Road i Willawong, Queensland. Le la tu na tu lu maritato screen fa mo lava misa Jake ia ale e faka sa Southwest Brisbane Tia Fau Hall o ke rola wa ki di mangingo mamala malamaila ia le to telefone o ila tau rungo le tātou proklame le nei vanga o le afiafi. Tui foi ale tātou flyers na, le o vulau ina tu ia le tūlanga o le tātou mai sirfia foi le tātou watuno. O le aso tona i nei, le ale taimi i le wha le fiafi. Wha mole lava. Na ua vatu ilunga, te sila tutoa ne ai. Pacific Finance Center in Brisbane. O mata upu looking to buy your first
or investment home or land and constructions ya fa peolo esi fia mo mia le fa tawina o se fanua po o se fale fo I o wa fale metula ko pena. Do you know about borrowing powers and pre-approved loans? Ya po tula ko ile lo esi le fia ile vaenga po malo si anga I mafeona e no tupe e fa tawina I se fale manisi lavo o tula ko fa pena e te mo mi ai tala awa tu le aso tona nei I le tau le fa I le fiafi I le address le nau tu nantuilunga o le Tia Fau Hall e whakasa Southwest Brisbane lua valu Leroy Road I Willawong, Queensland. Ia o le a whaatala noa ai le tō whawhale atua Beliweta. He's a finance specialist la kanta I lea o le sunga ia Dinash. Kuma, ia, whapea fo I le sunga ia Tangaloa, fia manase o le a awa ia tu ia Tasi le tātou whaasirisilanga. Ia, I le rei fo I vaenga o le a fiafi. Ia, tau morunga le ma le tātou proklame a wani tia le tuatau taimi o le rei fiafi. Tātou whila I le Sotau Sports talanoa Asia ta whare malu whaasoifuaina ma ia manuia.